телефона сӯз кардам ону ва ҳамроҳи шумо вақт дорем чахчақ мекунем чараха парах када гуфтем он гапо мерем. умедворам ки ҳама каса сеҳата саломат ҳам бошен дӯстои азизам. яки телефона ана чӣ кардам инҷа сӯз кардем мондем. ана як бор дигар дуруд ба ҳаматанои азиз ки пайгирӣ мекунанд, ана дастгирӣ мекунанд ва зери коммент фикру назари худшона менависанд. бисёр аз шумо миннатдор ҳастам ва одамое ки тамошо мекунанд аммо ғайрати навиштан намекунанд, фикру назарша гуфтанӣ дора, на гуфта метона, на навишта метона фикрша. бо вам ташаккур ки ҳадди ақал мебинам. одамое ки хусусан падилид мекунанд дар саҳифаҳои худшон, чӣ фейкӣ боша, чӣ бигем ки худаш боша. ба ҳар ҳол ба ҳаматон ташаккур, ҳаматонои азиз ки ҳастен ва шумо ҳастен ки мо барои шумо ҷон меканем ва кӯшиш мекунем то ки чӣ шавад. бисёри инсоно мегӯянд ки бародаро ки шавида эфир накард, ҳеҷ ка намебина. бибинед дӯстои азиз, яъне ки ҳаёт ҳамин аст. ҳадди ақал шавам боша мекунем ҳами эфира. барои чӣ? барои он ки вақт нест рӯзона зиндагӣ, кор, ҳаёт, даводав. вақти холӣ меёбем камтаракак ва дар ҳамон вақти холӣ хобам дошта бошем, ҳамроҳи шумо меброем, камтаракак суҳбат мекунем. баъд хай шумо хобем ба ҳазур хестен, тамошо мекунем, падилид мекунед, лайк мемонед, дизлайк мемонед, фикру назартона менависед. боқи ӯ тарафи шумо худтон ихтиёр дорем. имрӯз ман ростӣ каме дар бораи ятимои Тоҷикистон мехостам фикру назар ма бигӯм ва шумо фикру назартона бигӯед. барои чӣ? барое ки ин чизе аст ки ятим дар Тоҷикистон мисли динозаври фаромӯшшуда ҳаст. мо баъзан вақтҳо ёд мекунем динозавр гуфта ё ягон китобда ё ягон мутфилма бинем, мегӯем о динозаврам хеле мешавад. дар Тоҷикистони азизи мо ҳамин хел аст ки баъзан ҳолатҳо агар дар телевизор нишон дода мона Эмомалӣ барои селфи кардан ягон бизнесмен ягон куртка пурткош оварда пӯшона, агар ҳама ҳолат да мо мегӯем ки дар Тоҷикистон мо ятим дорем, мо дар Тоҷикистон инсонҳои бекас дорем, тифлҳои бекас дорем. дар ҳамон ҳолат барои ҳамун ятимои Тоҷикистон мисли ҳамун динозаври фаромӯшшуда шидагӣ аст барои мо. барои чӣ? барои он ки мо ҳадди ақал мо сатҳша намедонем чанд қадар мо дорем ва солона чӣ қадар ятим мешава, яъне аз кадом ҳисоб мешава ягон таи мо дар ҳамон бораи ҳамон бечораҳо, ӯ ҳам ки тоҷик аст, тоҷикистонӣ аст. мо бо шумо аслан интересоват намекунем. аслан оли мегӯянд ку шиками сер чӣ парвои шикамгӯш надорад. мо аслан ҳамин хел ҳастем. мо ки падар модар дорем, чӣ парво дорем ки падар модар надорад. то ҳамон рӯзе ки падарта модарта гум накардӣ, ту дарк намекунӣ ки ту падар модар надоштан чӣ хел қиин аст. яъне дарди ҳамон тифли бигем ки ятима намефаҳмӣ ту ҳамон рӯза, ки дар ҳолате ки аксар онҳо на ака доранд, на додар доранд. ҳатто ки мо ӯро дар общества полноценно қабул намекунем. мо тоҷику тоҷикистонӣ шида полноценно қабул намекунем. ба худо
میبخشم پلیتیا میگردم درون سوید نمیفورم باید میام اینترسواد میکنه چه را بیش گفته با خدا شرمنده ترین هستیم که عیب برای من تو هست که در وطن ما یتیم است میفهمین این بسیار بگیم یک بسیار یک عیب هست بسیار یک شرمندگی هست که من شما در تاجیکستان ما خانه پیرانسالا داریم و یتیم داریم خانه یتیمان داریم که ما تاجیک شده بر فرزندی فراموش شده کس ما نمیتونیم که صاحبی کنیم برای چی؟ برای اون که ما درد او را احساس کرده نمیتونیم وقتای پیش من یاد دارم آدمای یتیما را میگرفتن فرزند میکردن کلان میکردن شو میدادن زن میدادن انا عموما بگیم که در جایهای بگیم که رایون و قشلاق‌ها و در خیلی جاها نبود یتیم یعنی که این چیز باباهای ما ماماهای ما پزولیت نمیکردن که در همونجا یتیم باشه همتون بگردین قفاتون رو نگاه کنید اکثر انسان ها در خانهشون یک تا دوتا یتیما را نگاه میکردن میگرفتن سرش میشوشتن آبازیش میدروندن فرزند بر این کلان میکردن مادر میگفت اوتا میگفت اوچه میگفت معذرت دوستو عزیز خواب دارم یکی به هر حال همراه شما کم کم چخ کنیم در برای یتیما برای چی برای اینکه یتیم مثل دینозاور شدگی است فراموش شدگی است ده یا زمان دینозاور بدوزی نیست کو دمو هم خیلی است یعنی بگیم که این چیزا در ما واقعا هم یک چیزی نامصیبت واقعا برای چی امروز در ما سطح یتیم هم قدر بالا رفتگی است پدرشون را زندان کردن زور مادرشون نرسید وانی کردن دولت بگیم که یتیم پولی نمیته دولت بگیم دستگیریشون نمیکنه مجبور میشون پرتویه و بعضی انسانایی هست که کیف میکنن حامله دار میشن میگه که در کار نیست گودک ماده نه سمم دیله میگه من در کار نیست چیکار میکنم میگه من در سر میزنم بسیاری انسانو دیم زن میگیرن گودکدار میشون بعد از گودکدار شدنشون میپرتوینشون او گودک مادرش نگاه کرده نمیتونه برای چی؟ برای که او مادر اگر حداقل خیچه نگاه کرده میتونست یعنی او را نگاه میکرد دیگه شرایط نیست یکمش مادر ابرزوانی نداره وطن جای کار نداره انا عموما مجبور میشوند باور کنین سطح یتیم در تاجیکستان خیلی زیاد است خیلی هم زیاد است شخصا یک یتیم خونه هست در همون نزدیکی ما سالهای پیش من همونجا بدنده دیتا نمیدونم یک تای قریب 100 تا یتیم بود قریب تای 100 تا یتیم بود حاضر میگه قریب 300 400 تا شدگی است یعنی در همین مدت 5 6 سال
3 баробар дар як ятимхона сатҳш зиёд шидагӣ аст. 3 баробар сатҳи ятим зиёд аст дар як ятимхона. мегӯм ку аслан дар мо ятимхона бидан ин номус аст. дар мо ятимхона бидан ин номус аст. дар марди аслӣ номус аст ки фарзанди мо дар ятимхона аст. дуюмин чизе аст ки пеш аз ятимхонаҳо биромадагӣ духтарҳоро келин мекарданд. аз ятимхона биромадагӣ бачада духтарша дода бачахон мекарданд, хонадомод мекарданд. аксар инсонҳое ки фарзанд надоранд, бача надоранд, аз ятимхонаҳо бачаҳоро домод карда, хонадомод карда ҳамчун фарзанд, барое ки бача надорад. ин чиз вақтҳои пеш дар қишлоқҳои мо буд. ман медонистагӣ чизм аст. гарчанд аку қадар пирам нестам, нав 37-ма, аммо медонам ки ҳамин чизо буд ки аз ятимхона, аз интернат халос кардагида духтарша дода ҳамун бачаро дар хонаш оварда, барое ки ӯ инсон бача надошт, бачахон карда хонаш. имрӯз як кас ақсақолӣ кини оташ кияй, очаш кияй вазифа доранд ягон ҷода метемаш надошта бугӯй ки не ото чаш нест, ятим аст. не ман ятимда медодагӣ духтар надорам мега. ё ки бугӯй ки ҳамин ятим духтар аст, ҳамира келин ка. не чикор мекунам мега ятима ма келин када. умуман мағзи сари мо вайрон шидагӣ аст. мо вабшета полная инсонгарӣ ку биромада рафтагием, ай чорчӯбаи инсонӣ биромада рафтагием. нести чиз дида намешавад. ҳама қадар ятим зиёд дорем, ё куҷо шудестан номаълум аст. просто намедонам ки ёра ӯ ҳукумат чӣ кор кардестай, чӣ кор кардестай ӯра, чӣ кор кардани ай далнеши қатъи ӯ. ин ҳукумат ку худаш хонаводаи худша сарфа рафта натонистестай. аммо ин бечора ятимо чӣ кор кардестай дар ватани мо номаълум. ва ятим буданаш дар ҳамун давлати мо ки аксар ятими мо зинда ятиманд. аксар ятими мо зинда ятиманд. яъне ки куллан падар модараш аз дунё гузаштагӣ нест. ҳамун бадбахтӣ ману ту мардо аст. ҳамун результати бадбахтии ману ту аст. барои чӣ? барое ки кайфш мекунем фақат. ништякай. ҳатто ки аҷибтарин чиз, вақти душанбе рафта будам, баъд дӯстом гуфт ки як молбозор намерем, бегаҳ шидестайда. ман намефаҳмидам дар итари нома. ман гуфтам дай бегаҳӣ, гуфтам торикӣ дар молбозор ки ҷода, гуфтам молбозор рӯзона мешава мерем. гуфт биё бирем родной. рафтем пеши диагностикаи душанбе. як ала духтар истодагӣ аст. ну где-то як 40-та 50-та. мега ина молбозор. як тасаввур кунед шумо. вақте ки мо модарои худмона, хоҳарои худмона худмон фоҳиша кунем, худмон ӯро молбозор ном кунем ва худмон бипарем ӯ гудак кунам, баъд партоем бирем, ӯро ӯ худаш аз уруш нарасидестай, ҳамин кора кардестай, фардо ӯ гудак куҷо мерава? ятимхона. представить кардестен чӣ шидестай.
که بعضا حالت ما میگیم که ما همو از هم خیلی مادر به دنیا نیومدیم. اگر می پرتوف چیکار میکردیم؟ حداقل همین چیزا ما درک کردن نمیتونیم ده. حداقل ما همین چیزا درک کردن نمیتونیم. ما بگیم که بیست همین آدم همین خیلی پلاژنیده است. ما زنده یتیم زیاد داره. اون یتیمایی که این در خونه ما 5 تا است. که اول خدا آخر خدا تو جان دارم. ما او را نمیبرم و کودک را در خونه بگیم یتیم بتم. اکم گذاشت رحمتی زنش گذاشت 5 تا فرزندش مایده مایده موندن همش 5 تا است. برای چی من ساعت 3 شب در کوچه هستم برای که او را خوندن در کار است 5 تا را مگرم تو ساعت 3 شب کار کنم و او را بخونم. ما اونطوری میپرتوفتگی انسان نیستم که فرزندی اکمه در کوچه پرتم. ما تو زنده ایم تو ساری را کار میکنم کروگلا سوتکا 2 ساعت خواب میکنم 22 ساعت کار میکنم نام 5 تا را نگاه میکنم کشنش نمیمونم تشنش نمیمونم و ما او را پرتوفتنی هم نیستم در یکم. بعد من مرده نکنه نمیدونم خیلی دیگر یک دقیقه دوستای عزیزم بعد من مرده نکنه نمیدونم دوستای عزیز و بگیم چی میشوه نه که پکم از زنده من نمیخوام که او را بگیم که در یکان جا پرتم و بگیم که دست نگر شود و بالای همه حمیده باز ایشالله که اگر کمی دیگه قوت میداد خدا کمی دارایی میداشتم نه باز ایشالله که باز از امو یتیم خونه باز یک تا 2 تا دیگه 3 تا دیگه تا زورم رسیدن بگیم که یتیم گرفته خونه ده گرفته نگاه میکنم یعنی که خرد و خروکش تامین میکنم ایشالله که قطار همو گلکو او هم کلان میشه او هم یگید میشه پگه او هم مردک میشه او هم پگه کلان شوه مثال دختر باشه مادر میشه پگه یگان مشکلی نداره. اما من در جوانای زنگیرو بیشتر گفتنی هستم که حداقل همون ایشان ملا این گپ شما در نمیگن ایشانو نه که من میگم تو کلانترین هم ثواب هم اجر هم همه چیزی که هست در همون حالتی که صاحب میشین شما بختی بهترین از صاحب میشین شما در حالتی که از همون خیلی یتیم دختر ها از یتیم خونه ها بگیم که اویله دار شه و همون پدر مادر همون انسان ها تا که از برای فرزنداشونه از یتیم خونه ها از همون خیلی دختر ها کیلین کنن و آدمایی که بگیم بچه ندارین اگر که داشته هم باشین بچه یگان حاجیت نداره که شما از همون بگیم که جوانایی که یتیم است داماد کنین و دیگر اویله هایی که بگیم مردک هستین یگیت هستین همون هم 15-16 سال دکو یگیت میشه مردک میشه زندگی شمی و با ترام گشته بگیم که دستگیرید میکنه با ترام گشته بگیم که دستگیرید میکنه. سلام علیکم
یک دوست دیگر است. یعنی همون هم روز میشه دستگیری شما میشه. از همه هموطنان خواهش میکردم که هموطنای عزیزم تا قدر امکان هر توانایی دارین در وطن ما یتیم خانه بدن. عیب است که فرزند ما یتیم باشه. ما خودمون فرزندای بگیم که تاجیکستانی خودمون که خودمون اویله ها صاحب شده نتونیم یا تایشه دتایشه گرفته قطار فرزندای خودمون همچون فرزند کرده. ثواب نوجا ثواب است. همون ثوابی که میخوای کو نام ملا را توقع نان میکنی میتیمی شکمش دام کاگی میروه کو اونمو یتیم بگی نگاه که در خونه یک یتیم پدری که سرش سیلا که یکی چه مادری که نه اویلت پدری که نین یک به پدر یک یتیمه او هم مهر پدر میخواه، او هم مهر مادر میخواه، او هم مهر اویله میخواه. اما متاسفانه از بیناموسی ما نتا بگیم که همین خیلی حالت ها شدگی است که اونا از همین نعمت به نصیبن. واقعی هم به نصیبن از همین نعمت. که بگیم که ببینید اگر شما یه یتیم بگیرید کلان کنین یا یتیم بگیرید اویله دار شین کو اگر همون بگین که ما یک تا یا که دو تا یتیم میگیریم نگاه میکنیم کو همون برای که خودش از همون چی گذشتگی است نمیگه براتون چند تایی را که نگاه کنید. نباید در وطن ما آدمی پیر به خونه و بدر در خونه به صاحبه خوره. این عیبترین چیز است. شخصا برای مرا عیبترین است. میگم که اگر من پرزیدنت شم من معاش میتم اما انسان هایی را که یک مسافده یک کمپیر مامارا یک بابورا میگیرن در خونه همچون پدروار نگاه میکنن او را اوقاتش میکنن دستگیری یتیم میگیره در خونهش. من برای را ماهانه هر انسانوی که همی را میگیره من ماهانه بگیم پول جدا میکنم و نظارت میکنم. نمیمونم که بابای ما در دم پیرشون پدرای ما بگیم ماماهای ما چای ما در دم پیریشون در خونه بسایبان خوروه. این میدونه چقدر شرمندگی است. میدونه برای چون همو پدر در همو جزد مادر در همو جزد یکی از همو سبباش همو فرزنداشون زندان قریب هم یک تعدادش به فرزند باشه اگر کلان فرزند ندارن نیکی اکثرش فرزند دارن. برای چی؟ برای که بازم بیناموسی همو فرزند من اعتبار این انسان که چکار کرد پدر برد یا مادر برد بگیم که در دم پیریش برد در بگیم که خونه پیران پرداخت. میفهمین همه ای که همه ای اومده در ناموس ما و تو وابسته میشه و این همه چیزا نشان میده که ما چندقدر بیناموس بدگیمون ما چندقدر بیننگ بدگیمون. این همه چیزا نشان میده. از همه جا میتونن که یک انسان من تر بها بتن که ما عموما خلق تاجیکستان همین یک تا بناموسه بیا که بیناموس از نمیجا میتونیم که بها داده بتونیم. برای چی؟ برای که ما یتیممون مثل دینازور فراموش کردگیم. یتیم رشد یافت زیاد شد. از کجای یتیم پیدا شد؟ او چراغ نزد که آسمان بغلطه. یعنی که ما و تو همین را به دنیا آوردیم و بعد رفتیم گرفتیم کیم کجا
ё ки баъзеҳош зиндон шиде ай пишти Эмомалӣ Раҳмон бурд зиндоншон кард, модар аз зӯруш нарасид, маҷбур шид партофт. ҳозир бирен агар дар як ятимхона агар 200 та ятим боша, агар аз ҳаму шумо 20 таша меёвен ё 10 таша ки зинда чиян ятими кулан, яъне на падар доранд на модар доранд, гузаштагӣ аст ба амри тақдир. дигар амакиё, тағоиё, холо, яъне ки инами ҳам беномусӣ аст ки ҳамуна гирифтан чикор кардан бурдан дар ятимхона монда. ин риштаи беномусӣ ҳамо авлодои ҳамо аст. мо дар ин бораҳо киноҳо надорем, мо дар ин бораҳо саҳнаҳо надорем ки бигем мардума дар ин чиз ҷалб кунем. ина мешавад ба тариқи телевизион, кино, филм, бигем ки мисол як ятим чӣ кор мекуна, як оила мегира, баъд аз ӯ чӣ хизматҳо мекуна ба ӯ оила, чӣ қадар падар модари қабул кардаша бигем ки то ҳаҷи Макка роҳӣ карда, дар пуштош бардошта, бигем ки тамоми зиндагии ӯро нигоҳ мекуна, барое ки бибинед мо метавонем ира ба филм, ба саҳнаҳо барои мардум намоиш битем. аммо мо чӣ кор мекунем? мо кӯшиш мекунем ки ятими мо наркоман шава, кӯшиш мекунем ки ятими мо ай гишнагӣ дуздӣ куна. ёд доре на дар Чкаловски соли 2016 буд. соли 2016 ятим аз гишнагӣ магазин нондуздӣ медрояд ва соҳиби магазин зада мекиша ӯра. барои чӣ? Барое ки ятим гишна буд. ятимои мо гишнаанд, дуздӣ мераванд, маҷбур мешаванд, ё ин ки намо қадди кӯча мебиромадагӣ духта, бигем ки ҳамунора баъзеҳош агар биковӣ биёвӣ, ҳамуно ятиманд, куллан ятиманд, ё ки бонамхели зинда ятим дар ятимхона калон шиданд, ҷо надоранд, хона надоранд, дар надоранд, зиндагӣ надоранд, ҳаёт надоранд, маҷбур мешаванд дар намхели корро. баъд баъзе бо пасткудаҳои мо мегиранд, ҳамёра бигем ба намо роҳи бад истифода мебаранд, аз ин чӣ кор мекуна? Пул кор мекуна. аз ин бо пул кор мекуна, бо хонаша бо занша мехрона, фарзандша мехрона, ё ки шуша мехрона, ё ки намедонам очаша мехрона, ба намуне ки як маҷбур раҳмондара дар ҳамин роҳ бурда талкат карда пул кор мекуна. барои чӣ? Барое ки мо паддешка наметем, надорем паддешка. Кӣ мета паддешка? Кадоми ятима хона оварден, сарша сила карден, кадоми ятима нон доден, кадоми ятима ба фарзанд қабул карден, кадоми ятима келин карден, кадоми ятимда духтар доден, кадоми ӯ дар ятимхона калон шудагиай ӯ гандае. чӣ ба ганда мешавад? барое ки ӯ ганда нашавад, чаро ту ӯро ай майдаакиш бигем як татамура гирифта дар хонатон калон накарден? Аслан ятимхона будан дар ватани ту як инсони мусулмону аз эмону аз худову аз расулу аз ӯ дунё шаву рӯз гап мезанӣ, ин худи шармандагӣ аст. меган ман мегӯм ки дар ҷое ки инами хел аҳвол аст, ӯ ҷо ҳеҷ вақт баракат надорад. ман маълимаҳое ки ба ятимо рафтор мекунам, ман дидагӣ ҳастам чӣ хел жёстка рафтор мекунад. ӯ кӯдак аст. ҳар як кӯдак ба ҳамон рости худаш эркагии худша дорад, ба рости худаш як бигем агар ҳамон хел эрка ё ҳамон хел бигем ну кӯдак аст, фарзанди худаш боша ку ҷанг намекуна, ҳатто овозша баланд намекуна. не ки ман дидагӣ ҳастам хеле кӯдак аст, бечора намедонам як кор мекуна, химчака мегиранд муқдани мешапаншон, ремеда мегиранд мешапаншон. яъне ман зиндагии ӯро дидагӣ ҳастам. барои шумо барои ҳамин ин гапа гуфтаистам. барои чӣ ман ин гапа гуфтам? кадоме дар модари ман предлагат кардааст ки
این کودک‌ها را چیکار میکنی در اینجا؟ دولت یتیمخانه داره، بسپرین همونجا. این وزمینه ای را نگاه کردن، این 5 تا کودک گفته یعنی که توصیه داده است. من برای همون این موضوع همراه شما صحبت کرده استم. من گفتم که همون زنک بگو که بتونه اگر زورش نرسه فرزندای خودشه میتونه که برای در یتیمخانه بسپره، نمیدونم در هر جایی که میتونه بسپره برای و بسپره و اختیار داره. اما دیم بار این سویت قطعی خانه ما نیاید. اگر که خانه ما خودشه هم شد دوست یا که همسایه یا که یک انسانی بگیم که گفته بیایه اگر خانه ما با سویت نیایه، خانه ما مهمان شوه بیایه، ما نیاز با سویت کسی نداریم و ما با کسی هم سویت نمیتیم، اما نیاز هم نداریم که ما فرزند یکای مرا ما چیکار کنم، نشانه های یکای مرا ما چیکار کنم، مرا ما خود میدونم چیکار کردن، ما کدام ایده محبول است محبول نیست، او کسی او در نون نداده است و کسی او را هم حق نداره که مرا بگه ما چیکار کنم. اگر که روزی که ما با سویت پرسیدم که شما را چیکار کنم یارم و در حالت میتونه که سویت بتین گفته بگو گفتم اوچه دیگر گپ ما نشنوم، اگر شنویدم اون من همون انسان دیگه خونه ما نیایم. برای همون این موضوع را من گرفتم، هم روتون کمتر گفتم در همین موضوع صحبت کنیم تو که همین چیز فراموش نشود در حیات ما. این چیز زیاد است در چیزی ما بگیم در وطن ما، یعنی که سالهای آینده بعد چندین سالها اگر ما این موضوع را نخیزونیم، اگر ما این موضوع را گپ نزنیم، депутатای ما در تاجیکستان میگه گاو ما زاد بگیم یا که اولاد بگیم. گفته در باره حالی هم گاو نمیدونم یافتن، اما را زاد گفتن اولاد گفتن، اولادی گاو بگیم یا که زادی گاو بگیم. دیگر من نمیدونم که چی یافتن نیافتن، ولی او نو گاو در رسیدگی ولی آدم در نه. او اگر آدم در می رسیدن باید شاید که فکری یتیما را میکردن. برای همون این موضوع را باید ما و شما بیشتر گپ زنیم و بیشتر ما و شما بگیم که در این مسئله فکر نظرمون را بنویسیم. در این مسئله ما و تو باید گپ زنیم تو که این چیز فراموش نشود، تو که این چیزا ما بگیم همه وقت در یادش باشیم و کوشش کنیم که همه چیز زیاد نشود وطن ما کم کنیم این چیزا. من تو هموطنای ما هر یک ما کوشش کنیم که این چیزا کم کنیم، یعنی در جایی که زیاد شده استوده است ما کمترش کنیم، یعنی با فرزندی بگیریم بگیم آدمایی که هستن با کلینی بگیرین، با دامادی بگیرین، کوشش کنین دستگیری کنین او را بگیم فرزندای خودمون و پیش راهی را ما همین طریق میتونیم که پیش راهی را بگیریم و بیرون از این ما گرفتن نمیتونیم. اگر که من تا بگیم بیشتر صحبت نکنیم در این مسئله، من تا این مسئله را بسیار نخیزونیم، برای او نه خونه داده میشه و برای یتیما نه بگیم که هیچی داده نمیشه و یگان پدشکه نیست، پروست همونجا را بود میکنه، مکتب رویش میکنن، دیگه تقدیر او چی میشه و نمیشه من نمیدونم داشتش چی میشه. ما توی روزا ندیدم که برای او را آب شیشی داده باشن، خونه داده باشن،
Эмомали Раҳмон ҳам талпавоиш мекунад, туиш мекунад, ёки паспорт ша метана, баъд Россияда последний рейс билет мехаранд, мегӯянд бира ҳамунҷода кор ки зиндагита биёв, мешавад ҳачи ҳамунҷо. Баъд ҳамута дигар ӯ ятимои мо дизд мешаванд, мераванд раҳи зиндагиша ёфта натонанд, обратно дар Тоҷикистон ӯ дигар бигем хона надоранд биёянд дигар. Тоҷикистон куҷо биёяд? Тамом, на хона ҳаст, на дар ҳаст, на дигар ӯро як ятимхона қабул мекунад дигар ӯро. ҳамита дигар бигем ки тамом, ӯ ҳам адин пут билет мешавада буда, ӯ ҳамунҷа зиндон мешава, ҳамунҷа ҳар чизе мешава, намешава. Ва духтарош фикр кунам ки дигар ҳамон ба корҳои минусавои даст мезананд. рафт дигар мерафтагӣ ҷо надора, ӯ дигар ӯ ҷо надора бирава. ӯ ҷавоне ки Россия роиш кардагиян, ӯ меомадагӣ хона надорад я Тоҷикистонда. барое ки Тоҷикистонда ӯ хона надора, куҷо биёяд? Пеши кӣ биёяд? хеш надора, табор надора, хона надора. Мерава дигар Қазоқистонда ғалтидагиш Қазоқистонда рӯзша мебинад, Тоҷикистонда ғалтидагиш дар Тоҷикистон рӯзша мебинад, Россияда ғалтидагиш Россияда ё илалази ё улалази мешавад, ё ягон зиндагиша пайдо мекунад, ё онамуҷа дигар зиндон мешавад. Мерава дигар номаълум. ҳатто ки баъд аз ҳамун рафтани ҳамун ятимо ҳеҷ ка дигар ӯро намепурсад, ӯ зинда мемонанд, тирма мешаванд, мемиранд, дигар номаълуманд. барои Эмомали Раҳмон дар кор нест. Барои чӣ? Барое ки ӯ пул роӣ мекардагӣ одам надора дар Тоҷикистон, оча надора пул роӣ куна, ота надора, ака надора, додар надора, ҳеҷ ка надора дар Тоҷикистон пул роӣ куна. Уже Эмомали да даход намеояд ай переводи пул. дигар чӣ мешава? ӯ ҳам тафромӯш мешаванд, мераванд. Тамом, дигар ӯ списат шидан ай Тоҷикистон. ҳами я бало кардем, ҳам мошу гароху люби қатӣ 18 сола кардем, паспорта дар дастиш додем, тамом ҳуй бих. Якта дута шояд бихонад дохил шаванд дар Тоҷикистон. ҳам хеле проблемаҳо мо зиёд дорем. бисёр аз ин мушкилиҳо бигем бояд мо ӯтиб бироем. барои ҳама ҳамватанои азиз ва падару модару аку додару дигар инсоное ки ҳастем, агар шумо қадри имкон тавоноӣ доред, инора бигирен, меҳр битен, то ки ҳамин инсон бемеҳр калон нашавад, ҳама кӯдако зуртон бирасад. ва духтарои калонаш ҳаст, келин кунен хонатонда, бачаҳош ҳаст калон шидагӣ, домод кунен, бигирен хонатонда, дастгириш кунен, поддерживатш кунен морально, материально, то ки ҳамо ҷавон ёки то ки ҳамо духтар умуман ба по беста бирава, ҳаёт кунада. пеш ятима мемондан, калон мешид, ҳаёт мекардан, ҳаётиш хуб мешид, мерафт. мисол гирем, модари мара апаш худораҳматӣ гузаштагӣ буд, духтарчаш мондагӣ буд, қатъи бачаш духтарчаша гирифтан, калон кардан, шу додан, оиладор шид, рафт. яъне ки ин чизо буд, гирифтан, калон кардан, меҳр додан, ин чизо ростӣ буд. аммо омада мо ҳамин инсониram аз даст додем имрӯз. дӯстои азизами, бояд камтарак суҳбатам бошад дар бораи бигем ки ятимо, яъне ки паддержкаи ҳамин инсоное ки амри тақдир ёра ба ҳамин рӯз овард ва бозам мо метавонем ки ба амри тақдир ӯро дастгирӣ кунем, аммо мо фуромӯш кардагием ин чизоро. барои ҳамо як барномаи хос бояд ташкил кунем. дар ин бора аслан дар телевизион бояд ташкил кунанд ки инҳоро бояд поддерживать кунанд, бештар бигем ки дар ҳамин соҳа мавзӯъ баранд, то ки дигар инсонҳо ҳаминҳоро қабул кунанд, фуромӯш накунанд.
ҳозир дар Тоҷикистони мо аксари инсон агар ба фикрам ки тасаввур надорада дар бораи ятимон ё мусафедои пир ё кампирои пир тасаввур надоранда, намехоҳанд ки ҳамуна дастгирӣ кунанд, хона биёранд, поддерживать кунанд, ҳамуро намехоҳанд мардони мо. Мегӯяд чӣ кор мекунӣ, кампира ӯ мусфеда касал мешава я чӣ мешава. Бибинед да, мо дар охир ҳамун инсонҳода меҳр дода наметонем да. Баъзе инсонҳоро дар кӯдакиш меҳр дода наметонем, баъзе инсонҳоро дар охир меҳр дода наметонем. Я чанд вақти боқимондагии умрш ки фарзандо қати бозӣ кунад. Умуман проблема калон аст. Фақат ина бояд ҳалли масъалаша биёбем ва ҳалли масъалашам ҳамаи мо ёфтагием медонем. Бигем ки Эмомалӣ Раҳмон аст. Ҳаминро мо як тараф кунем, масъала ҳал мешавад. Бародарои азиз, соат 3 шид. Манам як диркат хоб равам. Ана шумо қатъи дар ҳамиҷа худоҳофизӣ мекунам ва падилита фаромӯш накунен, паддешкара фаромӯш накунен ва комментам фаромӯш накунен. ҳар касе ки дида истоден, ана як ҷаҳон ташаккур. Худо нигаҳбонтон боша. Саломат, сарбаланд, хонобод бошед ватанои азиз. Аммо кӯшиш кунем ки мо ятимонро фаромӯш накунем.